ta hi hlometela ku na vayingiseri vo hlayanyana la Ncindani va ta ku va fika va ku Ncindani yena yi kwini ku Ncindani i le Polokwane mara siku rin'wana hi ta kuma nkarhi hi ta na yena la na hi ta kota ku va a vona ku hi tirha eka mbangu wa njhani laha hi tirhaka koho ku pfa ku hundza na xitimela xi rhwele vana va titsakerile se ku ta na vayingiseri va ta vutisa van'wani va ni tisele xitiviso la a va ku ni xi hlaya se ni ku a ni hlayi xitiviso ni hlaye xin'wana vhiki leri nga hela kasi munhu wa ko a ku nga twananiwanga na yena ku xi tivisiwa se switiviso swi tivisiwa le ka tatana Maningi hi ndlela yaleyo na hi sonta va na switiviso swa tikereke sweswo swa ku tani se switiviso swin'wana na swin'wana leswi mi nga na swona loko mi tshika mi swi tisela hi swi hundzisela ka vanhu vo valavo hina a hi na wona matimba ya ku hlaya switiviso hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano xiphemu xa vumbirhi lexi anongona ku Afrika Wa Vulavula ka Mugana Lone FM wena ku wena nga yingisela ri kona la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo na u yingisela ku u ndzeni ka movha wa ya Manyunyu u teka xiboho xa ku yingisela Mugana Lone FM ha khensa swinene yimani hi kuma un'wana muyingiseri hi twa ku yena u angula a ku yini hi ndlela yoyoleyo enhlekani hi mamukeleli ka Mugana Lone FM kambe ka hi nga se angula yena a hi sunguleni hi twa lava nga rhumela ti-voice notes ku vona va ri yini hi sungula hi loyi nhlekani lowunene Budpet hawa mina ni la ku teka leya timasipala ta la Gauteng la xivangelo xa ku va Mid Valley ku yi kumeka yi ri yona yi rhaniwaka kahle ka timasipala i mhaka ya ku yi rhaniwa hi DA se letin'wana ti rhaniwa hi macomrade leti macomrade lamayani va tibyela ku vona hi wona macomrade se vanhu va DA a va tibyeli ku vona macomrade va tibyela ku ri veni i va political party se macomrade mo dya mali sweswi va twanana ve va tsutsuma sweswi va ya ka yin'wanyana va ya xava kona gezi nakho va ta fika va tlha va endla xikweleti kwele va yaku kona va kha va kolota Eskom futhi haleni a va sungula va hakela xikweleti ivi se va ta kota ku ya kwele va yaku kona loko a ku ri mina control wa lava va yaku kona a ni to fika ni ku famba mi ya hakela xikweleti xa ka Eskom ku sungula khomi nga ta aka mina ina ku xakala khaldoni ka matana le ka inkomu minjhani Budpet mina ni vona vandla ra khope a ka ha ri ku ri ku faka rona hi switsongotsongo lembe leri ta ku ri nge he vuyi na le palamende na sithi na yin'we yi nge ri kumi va kha va tshiketela hi wun'we ku rhangi xandla xa presidente xi tshika sweswi hi muvulavulelo wa rona tshika vandla ra khopi ka ha ri hava hi to sala ku hlambanyisa ku to va matimu laha Afrika-Dzonga ku ze ku va na vandla ra khopi ri nga simekiwa hi 2007 hikuva ri heleni hi mhaka makwanga inkomu nhlekani Budpet Khalanga na muhumelerisi mi pfukile na mina ni na problem kusuka la xili laha ku na ndhawu leyi xili leyi a yi tekeriwi nhlokweni mani n'wina mani pfuka yi va kona a ni tshama ri vona ku cinca laha tikweni le xili laha ku na patu loko mpfula yi nini a ku fambeki na ti-polo light kun'wana ematikweni ti vekeriwini mara hina ve le xili a hi swi kuma na yin'we a hi tivi no hi nga tekeriwi nhlokweni mani n'wina mani hi kombela ku pfuniwa a mi ri na makhuva David kusuka la xili tana na xinkwa fukwadi ri kona na Khalanga mina Mbekwa holobye wa gezi yena Nkosiyentse Ramokgopa u fane a tiyisisa leswaku switirhisiwa na mali leyi humaka kusuka aka China leswaku yi ta pfuna xiyimo xa gezi laha tikweni ra hina switirhisiwa ehansi ka rhonwani byo hlawuleka swinene leswaku a kota ku susetela michini hinkwayo leyi nga onheka ka switeji hinkwaswo swa gezi laha tikweni ra hina leswaku hi ta kota ku huma aka xiyimo lexi xa gezi xo tirha hi ku siyerisana hikuva loko swi nga ri tani swi nga tikuma swi karhi swi tsan'wa kumbe ku yisa ehansi vurhangeri laha tikweni ra hina loko ku ri ho tikuma ha tirhisa gezi hi ku siyerisana kambe hi karhi hi kume mpfuno wa mali kusuka eChina inkomu nhlakani Budpet na vayingiseri va Mugana Lone mina ni rata vutisa mani ka vativi va nawu hi mayelana na case sweswo miyingiseri wa Mugana Lone FM 14 minute ntsena yi bile awara ya 13 timhaka leti ta gezi na ka vula ti na swivulavulo swo tala na khensa swinene n'we mi nga rhumela ti-voice note eka nomboro yaleya ya hina ya ndhuma ku na muyingiseri loyi i la ku ni byela tin'wana timhaka ra vuntlhanu leyi enhlekani minjhani Butsu minjhani wena enkomu lan'wani mina la ku ta vekanyana mavonelo kumbe i xivilelo aka justice hoxo ya tiko kahlekahle why loko ingaku loko i ri ordinary person wa la South Africa loko wo ze i va
i tikuma endle nandzu whenever i endliwa ha ri xikolweni i ri na wa 13 14 years 16 kwalaya before i fika ka 35 ingaku loko ze kandzisiwa ntivo a swa ku a wa ha ri nchumu loko ri teni wa ha ri xikolweni a wu fanele u vheti tshikela xikolo hikuva a wa ha ri nchumu swilo leswiyani loko i heta xikolo i ya ntirhweni va ya fika va ku i na criminal record ku humelela yini ku ri keni lava hi rhangelaka laha tikweni hi voxe hinkwavo emabantini ende ve le ku holeka mali ya hina mara va ri mabantini mara hi mingisela mina a hi vulavuleni kahle phela a ni vulavula ha hloniphana laha okay rito rero kambe hambi swi ri tano na sweswi mi swi vulaka a hi ntiyiso loko munhu a tirhile xigwebo xa yena a ivi se swi herile wa endla xikombelo va susa swi swa ti-criminal record swa ndliwa sweswo kwala Afrika-Dzonga a hi ka hi vulavula na van'wana va xiphorisa lava va kha va kombisa se leswi mi swi vulaka phela mi vula onge ka swi ndliki yo hetelela hi leyiwa hi vulavula hi employment ya youth loko vulavula hi nkarhi hinkwayo hi ku employment yi dlina aka youth ku nga 35 years xana munhu loko a ri 36 up to 59 years ku a ya pheyini la xikarhi laniwani i va a wela kwini hi tlheleni ra employment na yaleyo la ku yi vutisiwa because always loko la ku vutisa a yi vutisiwi a ni ri nawu lowu vekiwa hi vanhu lava va voteriwaka hi n'we sweswi vula ku hi n'we mi fanele ku mi va byela ku mi nga wu veki nawu walowo hi ku a wu hi yimeli kahle tanihi vaaki a ku na yin'wana ndlela yo vutisa yona swi tikomba ingaku loko ze ku 36 hawa i nga zange i nga kuma ntirho kahle from 18 ku ya fika ka 35 years loko ze ku 36 nga kumanga ntirho hawa a wa ha ri nchumu wo yima na yo pay i ntiyiso hi swona ni vulaka swona ni nge nawu lowu vekiwa hi mani wu vekiwa hi vanhu va lava va votiwaka hi n'wini se swi vula ku hi n'we mi fanele ku mi tlhela mi va byela ku hi n'we ma dlaya phela hi nawu lowu ku fana na tatana Mbeki va nga kombisa timhaka tatana Mbeki va nga kombisa timhaka ta ku ze swilo swa hina swi khinsama emhaka ku ku na milawu ya leyi yo languta ku ya hi ku wena i wa muhlovo muni wu nga langutiwi ngopfu ku wena i na vutivi bya ku fika kwihi ma yi vona mhaka munhu i na xikili mara i kuma ku xikili lexiyani unfortunately nhloko ta vanhu a ti fani munhu i ya a kuma ntokoto hi malembe ya loko se a ku 33 kumbe 34 laha ka 2 years leyi wa ha ringeta ku maketa yi ku 36 yi ku 35 yi ku 36 then ntokoto lowu a nga na woho swi vula ku ta tshama na woho a za yimela pay hi ku laha ka 36 ku ya fika ka 59 swi tikomba ingaku vanhu lava a va le ku phushiweni ku va kuma mintirho ku phushiwa munhu kusuka ka 18 ku fika aka lexiwa xa 35 ntsena mara by the way mi ta hi kumela vumbu hi kutisana siku rin'wana ni mi tibuta vena kesa 0860002543 yingiselana ngana ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lone FM na we ya ku rhamba leswaku tisa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela leyi un'wana mi yingiseri loyi hleka minjani ni pfukile minjhani ai pfukile n'wina i na problem ti AC aka Mandhlakazi a tsakani primary a ni swi twi ai ti assistants i tirha tanihi ti assistants exikolweni xa ka Mandhlakazi a tsakani se a hi swi hola na tin'hweti timbirhi hi nga ri ku holeni leswi vulaka swa ku hi fanele hi nghena ka n'hweti ya vunharhu ya September hi nga holangi ene loko hi vutisa principal va hi byela ku a ku na mali xikolo a xi na mali se a hi swi tivi ku hi nga pfuneka hi ndlela yini hi ku swi le ku fikeni hi ya a ntirhweni masiku hinkwawo a hi na pulani yin'wanyani hi ku a ni hi fanele loko hi ya nghena a titlilasini hi va hi tsakini hi basini hi kota ku tirha na vana hi ndlela ya kahle se mara loko hi nga ri ku holeni swa tika mi tirha na vana kumbe mi tirha na vadyondzisi a ni n'we mi ti-assistant educator hi ti-assistants mara hi va hi ri titlilasini na vana mi ka mi ndla yini hi pfuna mathicara hi loko va fane hi va katsa ti-corrections
ivi hi va khopela maphepha loko ku ri na maphepha lama ya lavekaku ti-question papers na ku dyondzisa nkarhi wun'wanyana van'wani va hina va va ka va dyondzisa. mina maphepha yo dyondzisa a hi na wona. yo hi leswaku ndawulo lesi yo va ku hi onheleni ka vana se yi dyondzisa na vanhu vo ka va nga dyondzi se na kwala xikolweni xa n'wehe kwala mi ri mani vito ra xikolo xexo I Tsakani primary. Tsakani primary inkomu sesi wa mina siya nomboro ya n'wehe na muhumelerisi kwalano hi vona ku hi ta mpfuna njhani ni tshemba ku tatani maringa ve le ndleleni veti va ta hindi kwala loko vo fika hi ta hi va vutisa ko Tsakani primary yi endlisa kwini munhu wa dyondzisa vana a nga dyondzelangi kasi hin'we mathicara mi byeriwe hi mani ku ri ti-assistant teacher ti ta ku dyondziseni vana cool no leya muholo sesi wa mina hi ta yi landzelela mo siya nomboro yaleyo hi ta kota ku vona ku hi mpfuna njhani le Okay, Kelsey. inkomu sesi wa mina hayi khona no a hi yimeni nyana kwalano xikongomelo xa assistant educator a hi ku dyondzisa handle ka loko ri kumbexani i assistant educator u na maphepha ya ku dyondzisa kambe xikongomelo xa ku va ku ndliwa tiposo leti hi yo mhaka ku tekiwa swisiwana ku tekiwa lava nga ti-unemployed graduates vo ka va nga ri ku na mintirho ka swiyenge swo hambanahambana kwala mugangeni ku tekiwi hi mhaka ku loyi mudyondzisi loko va ku i assistant educator se vana va ya va ya dyondzisiwa hi assistant educator loko educator a ri kwihi swi vula ku se ti-educator mi kota no mi doja mintirho ya n'wehe mhaka ya ku na ti-assistant educator loko wo va i ri thicara i nyika assistant educator ntirho wa ku dyondzisa vana ku ve a nga na ntokoto wo dyondzisa vheti nyuma hi ku i le ku yivele dyondzisi loko va ku i assistant educator se vana va ya va ya dyondzisiwa hi assistant educator loko educator a ri kwihi swi vula ku se ti-educator mi kota no mi doja mintirho ya n'wehe mhaka ya ku na ti-assistant educator loko wo va i ri thicara i nyika assistant educator ntirho wa ku dyondzisa vana ku ve a nga na ntokoto wo dyondzisa vheti nyuma hi ku i le ku yiveleni tiko ra hina hi yo mhaka ni nga pfumeli mina va ku munhu loyiwani i engineer i dokodela ivi i fane a dyondzisa metse a dyondzisa vana a va nga tokotelangi ku dyondzisa vanhu valavo a hi tweni n'wana mingiseri loyi nhlekani Ahee Budpet na vayingiseri va Munghana Lonene. ahe papa Ni twa mi vulavula hi yin'wana ya ntlhontlha la ku vulavula hi BRICS mara leswi mi nga swi vula mi nge ni nghena ka swona mhaka leyi mi hi vulaka Budpet i ntiyiso yi xandzekile a ku fanele ku tekiwa lava nga pasa va nga vadyondzisi va vona va ya ku va ya tirha swilo leswiwani se i mhaka leyi nga xandeka ku tekiwa munhu a xitarateni mi nge yaleyo ni hi tshika ni nghena ka ya BRICS kambe a yi xandeki loko tekiwa munhu a xitarateni ku va ta pfuna ku ndla tikhopi loko mara a hi thicara munhu yaloye leswi mi ni vulaka swona a ku tekiwe loyi a nga dyondzela vudyondzisi a va assistant teacher because swilo sweswo a swi vulavuli munhu u va njhani assistant teacher a nga dyondzelangi vuthicara kumbexani no swi tsakela a nga swi tsakeli yo titela hi mhaka ku ku na muholo mhaka leyi xandzekile Budpet i ku va ku kha ku ringetiwa ku la ku endliwa swilo swo ka swi nga vulavuli swilo sweswo a swi vulavuli so mi nge ni nghena ka ya okay mi te vila ku vulavula ka BRICS la ku vulavula hi BRICS ma vona mhaka ya BRICS ya de-dollarization leyi vulavulaka ku ri dollar yi fanele yi susiwa loko mo langutisa matiko lama mi langutisa ti-profile ta vona to fana na Brazil i tiko rin'wana leri nga na vusiwana a South America ende loko mo cheka kahle mi ta kuma ku ri tikhampani to tala ti le America ti ya kwele Brazil ti fika ti endla business hi ku la ku ta hakela cheap labor mi ta India mi ta kuma ku na le India tikhampani ta America ti tele ngopfu leti ti lava ku cheap labor mi tlhela mi ta kwala South Africa la ni nga ta vulavula hikuva ni kha ni swi tiva ku ti-shareholders ta Reserve Bank i vanhu ve le handle
lava loko dollar loko va lava ku rhandiwa vo yi wisa hi vo ti-shareholders vo teka timali ta vona ka reserve bank va tlhela va tlherisela so nyimpi leyi nga ta lwiwa yi kulukumba ngopfu mhaka leya de-dollarization yi ta winiwa ku tikile hikuva ti-dollars hi tona ti nga investiwa ka matiko hambi ku ri China a ni tivi mi ta ni khomela bootpad ni nga yi vula khampani leyi mara ni khomeleni a ni le ku navetiseni ma yi vona Nike very made in China mara hi khampani ya le America se ma swi vona ku ri ho va ku lweni ka nyimpi na munhu un'wana loyi a nga na matimba henhla ka hina mara hi ta vona hi swona kumbexani loko vana va hina va ta va se va kurile nyimpi leyi ta kota ku yi wina because na loyi wa le India ve ri a yi America a kha ti lumaluma president ya kona se ma swi vona ku ri swa tikomba ku layani ku ta va kha ku langutiwa ku ri vanhu lava mi nge ni va ava loko ni langutisa na Saudi Arabia leyi va nge yi fanele yi nghena tikhampani leti nga Saudi Arabia ta ma-America so mhaka leyiwani ya tika bootpad a no lava ku veka rero ku a hi ringeteleni na mitwa kambe ve ri matimba ya dolara yan'wana ya tikisiwa ngopfu hi mhaka ya ku ya oil ya le Saudi Arabia mi ta tsundzuka ku tiko ra Saudi Arabia minkarhi ya ku tala oil ya yo yi xava a Russia leya yo yi tekiwa ya America se i swin'wana swa leswi kumbexani swi nga hetelaka swi langutiwa ku ya mahlweni yona ya ha ta tshuka swinene na mitwa leswi mbulaka swona lava tivaku Dubai ko va tiko ra Saudi Arabia mara tikhampani ta le America hi to ti nga investa mali yo tala ngopfu that's why mi kuma ku na loko kha ku luwa na Osama bin Laden a va suka va ri kwele Saudi Arabia va na base ya vona kambe a swi nge vuli ku lo hi mhaka ku phela tikhampani hambi ti investini a ni na to tikhampani letiwani ko investa ka toho hi swo swi ndlaku ku ti va na mali se a swo vula ku ti to vheti ku kakatsukuti ku ta famba a tikweni ro karhi hi mhaka ya leswi hi ku na to ti lava mali vinyi ti-shareholders ti lava mali nda ta mi tsundzuxa yin'wani ya ministara loyi a nga tshama timinete nyana la South Africa lonkulukumba Rupert a ku mali ya mina ni teka hinkwayo ma vona matimba ya mali mukulukumba president Zuma va ve va n'wi susa ministara ya fund ro yena so matimba ya mali ma karhata ngopfu loko mi langutisa na Lula da Silva loyi a nga vuya a khomiwile hikuva a vulavula sweswo swa ti-Lula moment America yi nga swi lavi se swa karhata a hi tivi mara a hi ringeteleni makahleni ni cancel bootpad xi vula tani Xitsonga na khensa swinene kwalano ka ku ndzhwalo va ringetela la ko tani a hi ringeteleni ni khenseli swinene vuti wa mina khensa swinene 0860002543 u yingisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela wona twi kusuka la a Giyani aka Masingita Mall hi ndlela yaleyo va ri ni mitsundzuxa ku mundzuku ku nga siku ra 26 ra n'hweti leyi nga ka yona ya Mhawuri lembe ra 2023 laya a FNB Stadium mi ta mi kuma ntlangu exikarhi ka Kaizer Chiefs na Amazulu ku ta va kha haxiwa twi hi Vaseni nkosi yami va kha va fambisana na Jafta Rkhotso hi ndlela leyi ntlangu lowu nga ta va wu languteriwe hi mahlongati ka siku ra Mgqivela kasi hi Sonta mi ta kuma ntlangu exikarhi ka Royal AM na TS Galaxy ta va mi tisela yona the 3D commentator a fambisana na hlayiseka Robert Mathe i sweswo hinkwaswo loko hi languta hi tlhelo ra swa mitlangu ngopfungopfu ka ntlangu wa bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga se wena u ri yini ke 0860002543 nkarhi wu ka ha ri nkarhi ncindana hi chayisi nongonoko lowu a wu tisiwa ka n'wina hi ku tinyungubyisa hi Munghana Lonene FM wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa kasi ke hi famba swin'we ku fika sweswiwani se nongonoko wa Dzuma na mina wa landzela na Ike Ngoveni a fambisana na Mchangani kasi ke handle ka sweswo mingiselo mina Ike ni nga ta tsundzuka Ike Mike Maringa a nga kota ku sa fika a ta vengu vutisa leswi le Tsakani primary
swa ku hikokwalaho ka yini ti-assistant educators va nga ri ku holeni hi ndlela yoyoleyo kambe ni tshemba ku se si lava loko va siye nomboro ya muhumelerisi ta ringeta ku hlanganisa na vona ku kota ku vona ku xana ku yisiwa ku yini emahlweni hi ndlela leyo handle ka sweswo mbana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku hela ka vhiki n'we na valanga va kwala tlhelo ka n'we a ku vi kahle ka ku tiya ku engeta ni khalanga Pat Mathebula tata